күлкі сунуп дайым сизди жашарткан. Ким экенин билгиң келсе, кулак сал. Жыл жаңырып, концерт коет кайрадан. Сиздер сүйгөн, сиздер күткөн Универсал. Визион Групп курулуш компаниясынын колдоосу менен 11-12 март Кыргызстан театрында. Үйлөнсөңөр үйүңөрдө барака пайыз болот дейтилер. Биз үйлөндүк, бизде барака пайыз болду деп. Миллиондогон көрманы бар. Универсал командасынан шоу-концерт. Ой жок, зор концерт. Сен моза жүрөсүң. Көрүнгөн жерге барака чачып. Башталышы 19:00. Сурап билүү телефондору 0559 58 42 28, 0558 42 28. Эскертүү: концерттин жүрүшүндө күлө берип, ичиңер ооруп калса, Универсал командасы жооп бербейт. Үй бүлөнү ким башкарыш керек? Эркекпи же катынбы? Чыпшыган корейс, колуңдагы 3-7 кукуруза меники. Туктуңбу? Жок, муну мага Америкадан машрап тагам алып келип берди. Алдабы, бул Кыргызстандан эле чыгат. Кыргызстандан чыкса, ошол жерден алып жебер. Эмне келдиң бул жерге? Анда кара күчүмдү колдонуп, сенен тартып аламын. Берге мына жака. Каласаң, сары күчүңдү колдон. Уктуңбу? Патынкан катыл экен. Чөнтөгүңдө бир нерсе бар окшойт. Бул эмне? Бул сенин балаңа, менин балама. Ой, бул сага, бул балама. Жакшы го. Мен тууганым сага ыраазы болдум. Бул жакшылыгыңды бир жума унутпай жүрөмүн. Макул. 3-7 кукурузу өтө ширин, дайым алып же. Уктуңбу? Жаштык кезге айыл жергесине сапар алабыз туугандар. Барыңыздар, жакшы билесиздер, айыл жергесинде мугалим жетишсиз, мугалим жетишсиз. Көрөлү, физкультурник агай англис тилден сабак берип калды. Good morning, children. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, dear teacher. We are glad to see you. I see you, Pego. I see you. Hey! Sit down, please. Sit down, please. Oturdu. Hey, sit down. Sit down, oturan mı? Sen sit down koy болып тұрасың. Sit down. Балдар, бүгін сілер менен біз оқу құралдарын үйренеміз. Оқу құралдарын. Мысал үшін, бұл ручка. Ручканы англисче a pen дейді. A pen. Бұл парта. Партаны англисче a table дейді. A table. О, молодец. Эми ручка партанын үстінде дегенді айтамыз. A pen on the table. A pen on the table. Ağa, kokos rüçka partanın астында оқаса қайтесіз? Астында оқысау? A table on the pen деп қойсыңдар. Алда қойда. Ağa, uyda әңгімесе не дейді? Uyda англисче a cow дейді. Екау. Бұқаны че? Бұқаны a buka дейді. Агай, онда жа абукадарна деген букаларларын аттыр да? Бұқаларым жалғыз сілерсіңер деген да? Ағай, онда мұшықты англисче не дейді? Мұшықты англисче a cat дейді. Онда бойында бар мұшықты че? Бойында бар мұшықты cat in the cat дейді. Ой, Cat in the cat. ағай, олар түлкіні не дейді? Түлкіні? Түлкі Америкада болмайды. Ештеңе демейді. Жоқ, түлкі көрмеген болар. Жоқ, олар түлкі болмайды. Аға, адамның аттары ям қырғызша отырылады. Жан-Клод Ван Дам қандай отырылады? Жан болады, балбан болады. Ағай, анда Майкл Джексончы? Майсал жетім болады. Агай, онда Майк Тайсончы? Гүлзат Мамытбек болады. Питбул жоғай, питбул. Питбул. Питбул Омар болады. Que feremo s'enterro che pallessimo una carretta, remo una carre, faremo s'interro mesella. Не дейді мынау? Кеше молдаға апардық Сақайбай қалды, осыны айтты. Агай, мен сұрауым бар сізге. Бер. Тұқымды не дейді агай? Тұқымды эггіс дейді.
Жұмыртқанчы. 8 дейді. 8-дічі. 9 дейді. Менічі. Сен 99 дейді. Өтік. Ағай, келің ем ұшыл жерде бір әпәнді айтып беріңші бір күліп отырайын. Айда. Қысқасы бір апанды болған екен да. Ағай. Әңгіліс айтып берің, әмі? Аңғылшы. О. Короче, one апанды. Go to street. Ей! Go to street деген бір апанды көшеге шығып тұр дейм. Go to street. Остановка. Остановкаға тұрып тұр. Остановкада ем қиын болып тұрған екен да. Үйінде де мен де апанды жоқ деп қиын болып тұрған екен. One бас апандыз. Деген өтіп кеттір деген. Жерде күліш керек әлі өзі. Ей, ангелісше күлсеңер, ангелісше. Oh no. Yes, baby, yes. One apandız, şarmandız. Өзгөчө қатын айтыш. Андемесе тосып алыңыздар. Сол жақ бурча тосып алыңыздар. Зархан Ушакчиева. Оң жақ бурчтан тосып алыңыздар. Бархан Суперинфо. Bu men үйреткен итім да. Айтың ба? Так, Бархан келіңіз. Зархан келіңіз. Еречелермен түсіндіріп қой. Беттен алып аймакей жоқ. Конечно. Шаштан жүлекей жоқ. Жана арқадан сөйлегей жоқ. Түсіндіңіздер да? Түсіндік. Так, 1, 2, 3. Sen kapatan kalsan ömrü makyaj görüyorsun, dişlerin başını julbatır, kaşların olsa ömrü termeyen, çaşların kalsan başı şampon görmeyen, torga kirsan mencüsün, figuran kalsan to gelek tutma olmuş, çambaştan geçmeye kaçmak, kökürüklerin bir akşam yürümek, baskaların malı olmuş, törpün sorun olmasasını ölsen bilesmen gibi gibi başın ağız alıp terdet olmam, bulca şota çöğen ben gibi, erkektin bari menşet, bilesmen. Balda. Hem de muzdarlık nerede başça? Dayar. Dayar mı? Tak anda ikinci round. Tak, dayarsın mı? Vay bakarsan koy iş yok. Mayka sen ötket. Uzaktan çık götür. Koltuğun ben cümle götür. Maykadan götür. Çong yap kaldır. Başlara kalsın. Çong gelin. Başı pırçok götür. Mayka götür. Hatta mayka koy. Gözü koy. Gözü koy. Parayı götür o gördü. Boşun sakın başı çoğuşur. Onu tutturdu. Vay lan diyorum. Sudiye tasın sen bana suda. Yok tanıyor. Koy. Stop ekong nele oldas bir gel oldu. Dedik ma universal gazetede bugün oyağa koy adamlar gelgen. Ekong gel oldu. Dedik kızlar da bir çempiyon oldu. Kızlar bir hoş geldin. Bir gel ol adam nerim diyor. Tacattın. Öyle durayım. Başlatın. Biz klasa şekerinizi biliyoruz. Biz prosto başa yakın turmuş kaçırmamız. Öz başı çakıp almış. Rahmat. Ulan Tavus, biz Kırgızlar kичинекей жаш балдарды, бөбөктөрдү аябай жакшы көрөт экенбиз. Аябай баласак келет экенбиз. Көрөлү магазинде болгон окуя. Bala okutuğa da taç. Ne bu agradine tamam. Canını sağ ol. Ben tanıva çatmaydı. Miliça. Alo miliça gelip koymayakta ben tanıva çalma. Miliça. Стоять, милиция! Ne oluyor da? Bala okutuğa da kızdırma. Miliça mısın? Kuralını taşla. Sen taşla adam. Taşla adam. Салмас пече сигарет берип коюш. Тирик, бала okutuğa тирик. Adına matsulam sen kuran taşla. Atmadı otan. Atsulan da tam. Atmadı. Ders. Hey. Bala okutuğa. Hadi kızdırma. Sen kızdırma. Скорыйга чал атып койду. Alo, skor emniyete bir canadan oğa putuna oğa atıp koyduk dedi.
Кармагыла. Мен карайын аны. Быйылда. Бала тоқтат. Көзіңі чұқылам. Sen koy verdin be. Çağay. Өлүп кетейин го енді. Sen koy verdin be. Ушу. Sen koy verdin go. Sen koy verdin. Sen koy verdin go. Ой, санайбыз. Sana. Ким осурду, аттын колу жерге тийди. Ох, сен оюндан учуп чык. Verdin mi? Байлы? Geçsin kovala özün başkan elbe aldın. Uşağın alın jetmegen menin tonağana girdin mi? Jangi baş. Özünden başladın da. Sen başladın go. Sen başladın. Sen başladın. Sen başladın. Sen başladın go. Sen başladın. Direkt başladın. Yeğenim de bana ne koyuyor? Tıka çok hele. Концерт кандай болду? Сонун. Эмнеси менен эсиңизде калды? Ошо күлкүлүү окуялар менен бардык ошо адамга эске калтыра турган жакшы таасирлерин дагы берип келди. Турмушубузга керек болгон айрыкча турмуш деген сабагы өтө сонун болду. Мынчалык күлгөн эмес элем. Бүгүн эң сонун болду. Сөз жок. Күткөндөй эле болду, э? Ооба, мен күткөндөн да жакшы болду. Мисалы үчүн чын айтсам, жол эрежелеринде анча-мынча мен билбеген нерселер менен тааныша алдым. Сонун болду. Ооба. Мен бул концертти көптөн бери күтүп жүргөм. Мен күткөндөн жогорку деңгээлде болду, өтө сонун болду эсептейм. Универсалдын балдарына ишенгенбиз. Мындан дагы жогору деңгээлде кийинки жылы буюрса кылат. Бирок концертте мындай концерт боло элек түштүктө. Тамак шоуда дайым оштун өркүндөтө берсин. Балдарга ийгилик каалайм. Универсал!